Dobrodošli. Spremite se jer danas radimo jedno potpuno drugačije izdanje našeg vizuelnog vodiča. Pred nama je, verovali ili ne, velika završna matematička avantura 4. razreda. Znate onaj osjećaj kad u video igrici treba da pređete na sledeći nivo? Pa ovo nam je prilika da maksimalno utvrdimo znanje pre nego što hrabro uskočimo u 5. razred. Vežite se, polećemo. Kao pravi vodič kroz ovu igru provešću nas kroz 4 super uzbudljiva nivoa. Znači, idemo ovako. Prvo, brojevi i operacije, pa onda ubedljivo najukusniji deo, razlomci, onda se penjemo na geometrijske planine i na kraju prava mala detektivska igra sa jednačinama. Na kraju svakog nivoa imamo i brzinski mini kviz, čisto da proverimo reflekse pred nastavak. Nivo 1. Brojevi i operacije. Nema zagrevanja, krećemo jako u prvu misiju savladavanja ogromnih brojeva. Zamislimo pismeno oduzimanje kao jednu veliku slagalicu. Bukvalno je najvažnije da sve na početku uredno potpišemo i posložimo. Prvo potpisivanje, pa onda rešavamo kolonu po kolonu. A šta kad zagusti? Tu stupa na snagu onaj tajni trik. Samo pozajmimo od prvog komšije, odnosno od naredne kolone. Vrlo jednostavno, zar ne? I pazite sad ovo, ta pozemica se zapravo super lako prati. Kao što ovdje možemo da vidimo, ovi mali crveni brojevi na vrhu su zapravo naši spasioci. Oni nam tačno, kao na nekoj mapi, pokazuju gde smo uzeli jednu stotinu ili deseticu da bismo priveli posao kraju. Sve je u beleženju, korak po korak. Dobro, a šta radimo kad naletimo na množenje dvocifrenim brojem? Zvuči komplikovano, ali nam samo pokazuje kako veliki problem uvek možemo da razbijemo na manje delove. I naravno, uvek moramo da se setimo zlatnog pravila za izraz. Množenje i deljenje su glavni. Oni imaju apsolutnu prednost nad sabiranjem i oduzimanjem. Znači, kad množimo sa, recimo, 23, to su zapravo dve proste misije. Prvo množimo sa 3, onda množimo sa 20 i na kraju samo saberemo te rezultate. Neverovatno logično i elegantno. Sad jedan mali time out za prvu proveru. Došli smo do kraja prvog nivoa. Pitanje glasi, ako delimo broj 4256 sa 2, od koje cifre, tačnije od kog mesta, uopšte počinjemo deljenje? Razmislimo na brzinu. Tako je, počinjemo od 1000. Za razliku od onog našeg sabiranja i oduzimanja, kod deljenja uvek, ali uvek krećemo od najveće mesne vrednosti. To je to, prvi nivo je zvanično u džepu. Idemo dalje. Nivo 2. Razlomci, pizza, čokolada i torta. Konačno ulazimo u svet gde matematika postaje apsolutno preukusna. Da bismo stvarno razumeli razlomke, moramo da prođemo kroz njihovu anatomiju. Razlomak je bukvalno samo delić jedne velike celine. Onaj broj dole, imenilac, nam kaže na koliko smo jednakih parčića presekli našu picu, a gornji broj, brojilac, on nam kaže koliko od tih parčića zapravo dobijemo u tanjir. I naravno, tu u sredini stoji razlomačka crta. Zamislimo sad ovu u praksi. Na jednom rođendanu imamo tortu podeljenu na tačno 10 delova. Ako upoređujemo razlomke koji imaju isti taj donji broj, odnosno imenilac, pravilo je smešno lako. Onaj koji ima veći gornji broj u brojiocu, taj dobija više torte. Čista logika. Ili, recimo primjer sa čokoladom. Zamislimo da jedemo malo čokolade ujutru pa malo popodne. Sabiranje razlomaka sa istim donjim brojem je verovatno najlakša stvar na svetu. Imenilac se prosto ne menja, jer čokolada svakako ima onaj isti broj kockica u pakovanju. Naše je samo da saberemo gornje brojeve. Bukvalno kao da brojimo kockice koje su upravo nestale. Evo nas već pred drugim testom. Setimo se onih vizualnih pravila od malopre, ko je ovdje pojeo više torte? Da li je to onaj sa 1/10 ili onaj sa 2/10? Ma naravno da je onaj ko je pojeo 2/10. 2 parčića su uvek, ali uvek bolja i veća opcija od jednog, zar ne? Još jedan nivo rešen. Ostavljamo slatkiše na kratko i prebacujemo se na ozbiljne oblike. Nivo 3. Geometrija, površina i zapremina. Sad ulazimo u prostor, tamo gde ravni crteži postaju itekako stvarni. Ovdje je apsolutno ključno da na prvu loptu shvatimo razliku. 2D oblici, kao što su kvadrat i pravugaonik, oni su, ravni. Njih možemo da nacrtamo na listu papira i to je to. Ali i 3D oblici, kocka i kvadar, to su predmeti koje bukvalno možemo da uhvatimo i držimo u šaci.
Kada malo bolje pogledamo ta 3D tela, vidimo da ona imaju neke svoje specifične elemente. Tu su temena, ivice i cele strane. A ono što je skroz genijalno, zamislite da uzmete običnu kartonsku kutiju u obliku kocke i skroz je raspakujete, izravnate je na podu. Ono što ostane je njena mreža, potpuno ravan 2D oblik od tačno 6 istih kvadrata. Sad, kako da izračunamo koliki je to prostor? Za te ravne površine koristimo one stare, dobre formule a puta a za kvadrat ili a puta b za pravugaonik. Ali, kod 3D oblika stvar ide korak dalje. Tu uvodimo zapreminu. Zapremina nam, onako slikovito rečeno, objašnjava koliko bi vode stalo u tu kocku kada bismo htjeli da je napunimo do vrha. To je sav onaj prostor zarobljen unutra. I evo ga, treći checking, da vidimo koliko smo bili pažljivi. Razmislimo o onom kartonskom raspakivanju od malopre. Mala asocijacija za pomoć. Setite se one obične kockice koju bacamo kad igramo neku društvenu igru. Koliko tačno lica, odnosno strana, ima ta kocka? 6, naravno. Ima tačno 6 strana. Fenomenalno. Pa ovaj nivo smo bukvalno pretrčali. Ostao nam je još samo jedan do konačne pobede. I stižemo do samog finiša. Nivo 4, jednačine. Vreme je da uključimo naše detektivske radare i pronađemo misterioznu nepoznatu. Kao u svakom napetom trileru, i ovdje nam treba jasan plan. Naš proces ima 3 precizna koraka. Prvo, postavimo jednačinu sa onim tragovima koje već imamo. Drugo, bacamo se na računanje da otkrijemo tu nepoznatu vrednost. I treće, možda i najvažniji korak, radimo proveru. Jer tek tom proverom dokazujemo svima da su nam se kockice poklopile i da smo zvanično rešili slučaj. Da vidimo kako to izgleda na terenu. Imamo jednačinu gde nam fali jedan deo, umanjenik, neka se zove a. Znači a minus 1002 jednako je 998. Zvuči zapetljano? Apsolutno ne. Samo iskoristimo suprotnu operaciju. Pošto ovdje oduzimamo, mi ćemo samo da saberemo ta dva broja i krenemo unazad. I gle čuda, tajni identitet našeg slova a je otkriven u sekundi. Trenutak istine, ovo je finalni udarac na zadnjem nivou, sve do sad je bila samo priprema. Ako je a minus 1002 stvarno jednako 998, šta zapravo dobiremo kad ta dva broja saberemo? Imate par sekundi za računanje u glavi. Bingo, 2000, tajni broj je 2000. Neverovatno, kakav finiš, potpuno smo izdominirali ovom matematičkom avanturom. Svi nivoji su pređeni, gradivo je maksimalno utvrđeno. I sad, nakon svega ovoga, šta mislite, kakve nas tek ozbiljne misterije i ludnice od izazova čekaju tamo u 5. razredu? Jedno je sigurno, spremni smo 100%. Bilo je sjajno, hvala na pažnji i vidimo se u našem sledećem pregledu.